Vì vậy lệ vek ule tun tru ma hian khawvel geopolitics chungchang kan soyanga chuba ka chuan China in military transport lama hmasawn na anei tele India in stealth fighter po mu thei tur le kak la thei tur rather thar nei chungchang te kan soi ho le don ani khawvel geopolitics kan ngai ven chuan US hi kan soi chen lo thei lo wa football ngai na mi ten Messi le Ronaldo kan soi bang thei lo ang deuh hi ni Messi le Ronaldo te hi tunlai chuan football lalpa an ni awanga soyan lo em ang che in khawvel geopolitics in herdan control tulian ber US hian soi a hlo ve ani kan riat angin US le Iran te hian manni loka MOU an zia nu loka anin do le a mithil chik mi te phei chuan MOU khan a dai rei an ring lo sa hrimani US po in Iran hi a beile chiama Iran chuan chanlet nan Bahrain le Kuwait drama US base te a bei ve le ti te po kan riat vek kha MOU bo chia hian anin pu ton ve a Trump chuan truth social kaltlangin Iran chu noi bo lo a vaule tapung maya US chuan Hormuz Strait bora bungro phurlong Iranian Revolutionary Guard ten an beiwa so yani Iran chuan helong kong hi ni som thum chung chu an kuta aom tur thu le beina an tok zel ani chuan na sazo ka an chan tur thu apuanga in biak na nei zui to lo te po an soiri ani he indo na hian thlali lai chu lo o ta a Persian Gulf Capitals shipping lam insurance company te energy market te le fertilizer market ti ang chi te data center le US tho pui te chu Iran khan indona anuk lut vek ani kha an thil tum kan thlir sak chuan Iran hi a hlot ling jok chu ani ome Trumpan a soi ol samte lulnen chu timaya ol samin an da thatlat silo ani US in vansang lama chungnun na hinei jok ma se Hormuz Strait velaya ero hi chuan a chungnun na jok hi anei hlei thei che lawani engtin che nge Trump hian he indon he achin fel don ti hi kan thlir le ta thup mai chu ani ber hi Israel po Lebanon chimlama ala tal na viau maya mani loka framework agreement an ziak khani a Hezbollah mi anti hlum le nual thu le sipai pakhat an chan ve thu te po Israel Defense Force hian an puang ani Israel hian Iran le US MOU kha a epsa hrima Marco Rubio point si heiwang hian Israel hi lo khak fok to a Trump po Israel chunga hian alom lo thu kan riat vek kha Israel hian Lebanon a omzui ngatero chutum ru hle a Syria chimlama po Israel hi chemeka even o chuan Israel hian Syria ram square kilometer zani somthum panga chu dan lovin alwa zui mek ni in even o chuan an pu a helai bora hian Israel spaita chuan Muslim hel tam tak anti hlum le tabok omzui zel hi an latum le ani Israel le Hezbollah indon hi US le Iran war ang devin akal ve meka Netanyahu khan Hezbollah ho be adu awangin Trump chu Iran be puya asom ani mayangem ti po rel ruwa oma US hian Israel atran puina ti top lailok ta se tunang khuan Israel hi ache thei thowangem ti te po hi zo na chan har si ani Venezuela lirhing country a he thubo seilai hian mi chang thum don vel nun na chan fin fia to ani a I sing a chuang fe an labo bok US chuan tran puina atan dollar maktodoi za somnga athona a be tham deuh ani lomi tia soi sel anom le tek ngalani a chan chu US hian Maduro an mana tang khan Venezuela tui al thei hi dollar billion riat hu a khal to wangani a an tui al thei a khal sak tam to te reng nen an ti ni ber mai nakina apele don po ani theya kan hrelowa soisel nan chuan al ma deuh mai thei boke hengba ka hian US Southern Command Southcom chuan C-17 Globemaster aircraft te helicopter le long te po atho a mi zani somnga vel omna disaster assistant response team te athon boka mi bo zon nan uifing te po atho tel chek bokani heng mai hi anilawa US Department of State chuan Starlink tho puin satellite internet te antinunga emergency thila chiat tok chung ko tele chan chuak tu pol in biak po na tan heng te po hi tangkai ema heng te hi US F2 te chuan an mu mai lui ve deuh plat bokani soisel tu te soisel na hian chan chuan nei ve tho maya engemaw ngai that lo ruk na an lo nei to a
US hian Iraq arun zo nu khan Iraq tuyal thei ral na sum dollar billion som pariat vel ati bo hen maya Iraq ho man lai thil hlu tam tak abo bok Iraq tuyal thei ral na sum hi New York bank pakhata akol saka claim in Iraq hi petrin apung ringot bo toru tak turani ang thuan oilo chuan block saka te alavau bokani Libya hroitu Gaddafi khan rangkachakas inhat poisa thar gold dinner siama chu poisa mang chuan oil ma rangkachak ton za somli pathum vele silver po chutizat vel bok chu nei mana ti hlum ani khan heng hi abo veka tun thlengin a omna hriat ani lowani heng te wang hian US hi rin hlel na mitin an thlir laklo ve bok ani ange US in a command ming a thak thu soichun zomta ila US hian khawvel puma Unified Combatant Command som pakhat anaya heng command hnuaiah hian ramhrang hranga military base zasari somnga chuang fe anayani heng command zinga sipaile ral thu thale nga berchu US Indo-Pacific Command alam toya US Indo-Pacom ani a chu Trump chuan a minga thlak le ta a Trump hian mei ni somthum sang ni som pariata khan US Pacom chu US Indo-Pacom tina thlaka June thla ni som paruka khan US Pacom atile ta a Indo ti chu paile ta ni Indo ti chu India soina ani a India atel talo hian ti atitam hle ani Romeo and Juliet soi ang deuh khan ming te hi chu thil pon lang ni in thil hlut na le moina ti dang lampha ani lo voxrep po hi ming dangin kowila atui em thawang mase geopolitical sairo chuan ming hi message ani a signal ani ve telbok ani Indo ti atel kha chuan Indian Ocean le Pacific Ocean vela China in luling zel tur India nen thok duna dodal an tumna angangai ani tuna hian US hian China epna konga India tho puina chu ti nep deuh adu ti na nge ming hlui man le du na saklia mai jok ni ang ti aro chu yam har ria mithiam te jinga po ngai dan ain anglo fur mai Indo-Pacific atanga US ain hnuk dok deuh don anga alang hi China tan lom na turani Trumpan China ti lo matum na po ani thei an trade war kallai me te po kan hriat kha nakin zela tongkama nilowin thil ti a zok US tum tak chu a hriatang G7 China le Cuba te han thlir le thuakila nikum sang ni som ni panga khan Center for Strategic and International Studies CSIS chuan Cuba a China din in entlak na hun pui pali vel om ti an lo fin fia to a Cuba hi US atangin mel som kwa vel chau ani awangin US entlak nan arem chang em la taka anti om tak po ani ve tho tun nai deuh khan Cuba a geopolitical a signals intelligence collection atana mantur regularly dispose antenna array tam tak bun thar chu satellite thalak atanga mu ani a China thilti ninge ya hriatani el salau muna po hetiang mun hi CSIS chuan kumsang ni som ni pali a alo mu chuak to boka he mun po hi tun hnaya toy thar ni me kin na langa US in Cuba run atum ut mek chan pakhat chu hei hi ani mania G7 summit agenda jinga pakhat chu rare earth elements lama China ain nga lutuk lo ani a China hian in sum don ton na hi ral thuama thiam taka man thina wangin China in nga hi a him lo anti ani kum sang hi somthum vela chuan G7 ram ni velo entirnan China laka rare earth lama in nga na za somruk aya klemati niaman tuma anhuwa za somnga vela ti niam le antum bokani China hi thir poimo em mai rare earth lama voklal len me kani a khawvel rare earth supply za som ku hi chu China chuakani asong bol na anei thaber tlat bok khawvel magnet thaber berpo rare earth thira tanga siam ni in rare earth magnet anti a za a somko pathum vel chu China kut chuak ni in smartphone siam nante missiles siam nante rocket siam nante drones siam nante le computer siam nante le thil dang tam taka rare earth himan ani G7 ram te chuan US le Iran in MOU an sign khan critical minerals lama Iran an tho pui theina chance ain hong dona an ngai mana
abik takin kopar lama Iran tho pui an lo tin zone man ti to ani ma se US le Iran MOU chu ake chemek thungani critical minerals anti chu atel lowakan theilo entinan heng copper ti te lithium te titanium kanan tiang chi ho rare earth hi critical mineral emo critical metal chikhat ani a entinan neodymium thir hi rare earth ni in khawvel magnet chakle thaber siamna na man ani CRINK chungchang ngai thazujila rampali China Russia Iran le North Korea te thok ho hi aminga CRINK ti ani a CRINK ti chu anram ming bulthek la kho mani maya CRINK ani a C chu China R chu Russia I chu Iran NK chu North Korea ti na maya ni pathum te hi Russia in Ukraine abe reng thei chan poimo tak an ni China hian in sum don ton na le thil siam chu na lam industry a apuya lir thei thomno le thil dang siam na raw materials le thil rang supply tu berani Ukraine war nu a Russia nen anin sum don ton na apung na sa em ani Russia in artillery round siam na na amamo em nitro cellulose te hi China atangin alalut bera missiles le tanks le thlo na siam na na microelectronics thil te tak te a man zong atanga za asom khawvel zet chu China supply ani bok ballistic missile siam na na khol poimo a machine tools an man za asom sari vel po China kut chuak vekani satellite imagery le drones lama an thok dun thle bok Iran hian Russia hena Shahid 136 le 131 a leitir baka a siam ve phalna a pe a Russia chuan Shahid drone siam ve in Zeran 2 ati thunga chi rang siamin a thar ber chu Zeran 5 ani drones chidang Mahojer 6 po Iran hian supply in drones lama tho dun na dang an la nei nual bok Iran hne na tangin Russia hian artillery shell noi thum vel le silaimu makta doi khat vel adong to a fate 1110 surface to surface missile khomol ka na missile po zalivel jet adong ta ani anti tank rockets te mortar bombs le glide bomb baka close range ballistic missile fata 360 te po Iran hian a supply ani North Korea chuan Ukraine beiturin sipai singkhat sanga vel alo thon to a singni sanga atanga sing thum vel thona tum le mek bok Russian silaimu makta doi som pani vel 152 mm le 122 mm vel zet te hi chu North Korea siam ani balsu 4 anti-tank guided missile te po North Korea hian athon bok 240 mm M1991 long range multiple launch rocket system hi za som ni athon to a za som ni dang athon le don 170 mm M1989 long range self-propelled gun po za som ni tho thon to in za som ni dang bok thon le atumani short range ballistic missile KN-23 le KN-24 po za som nga athon to a za som nga dang thon turin Kim Jong-un chuan ruam na anei meka RPG le adang te po in Russia hi puina sa hle bokani Western media le analyst te chuan Russian economy tla sezelin ral thuam anei claim to ti thu hi Ukraine war chu nu lokatangin an soi chan to a he indo na hi kumli lai anita a Russia ero chula chaw lawani NATO le European ramten Ukraine an pui liam ang bokin CRINK ramte hi anin pui ton ve liam ti nani India in stealth fighter muthei le manthei radar a deploy thu an soi chun zom le lokila country atangin kathenom China chuan 5G stealth fighter cheni Z20 le Z35 anei trek to a 6G stealth fighter Z36 te po an enchin mek zela a prototype te po athlak mutur om to ani Pakistan la in Z35 hi somli bor chu lei tur angin in soi mek boka an sarkar ex account te po an post chuaya lo clear zel photila India chuan 5G stealth fighter alanei velo ti hi ain hailova in venangai ti ria in anti stealth radar a deploy na sa zual zel boka khoi hmuna tenge anda a engzat chi nge ti ero hi chu riat chian hara classified ani a puan zarvak chi po heng thil te hi chu ani lo hrim boka India hian Russia kut chuak
a deploy chho mek ti ro chu chianga engtika nge a lei a engzat nge ti tele thil dang dang hi chu classify tani a hriat chi ani lowa a deploy ti ro hi chu thup thei ani to lawani heng radar te hi lir thei chunga omin phur kwal thei ani a S400 nen thlun zomani bok Indian Air Force the network Integrated Air Defense Command and Control System anti mai IACCS nen thlun zom ni bokin IACCS hi akastir nen ain zom bok ti kan soi to kha Russia kutchua ibo radar ho hi Western Stealth Fighter F-22 le F-35 tepo lo bitum nana duan an ni bera Stealth Cruise Missile bitum nan po an thalenin an soi relate rukle point pali aya chaka thlok po nebo ho hian a chui thei ni in Russia chuan an soi ani Russia chuan nebo series radar ho hi kum sang ni som pani atanga som pariat inkar vel atangin anei chan to a S400 le adang tene na thlun zom veka tuna India ina lei nebo ho hi Russia in thon chu tur hrim hrima asiam ani a chumi ni wang chuan Russia ina man lai ai chuan klemin a thalo hret ome India man nebo hian kilometer zani songa ai hla a stealth fighter a muthein a chui theya soyani a hemi rol hian thlona pa ngai cruise missiles le ballistic missiles kilometer zaruk vela hla a thlok te po a chuin a muthei bokani a thil mu le hriat chu rang takin IACCS kalklangin akastira athonanga akastir chuan malak dan tu a rel don ani India hian anti stealth angchi radar frequency le wavelength sang tak nei surya radar paruk nei tummeka pakhat chu an deliver fel to a khoya nge an deploy te ro hi chu hriat mai thei ani lowa line of actual control lama ani mai theye Indian private company te po in anti stealth radar lam hina sa zo kidan lu chil meka hemi chungchang hi arem chan chuan ne danga chiang zo kin soi kan latum don nia arudra le asuini radar system te AW le C thlona pani netra le falcon baka S400 in man big bat radar le adangte kan lo nei sa to boka in Pakistan le China laka ero hi chuan kan him angem ti ero hi chu soi har hri khop mai ral thuam le sokna phur kwalvel na tur military transport aircraft lama China hmasawn na han soi le lokila khawvel la military transport thlona chuan Russian hota Antonov AN-124 Ruslan hian a phur rit thei bera KG noi khat singa vel phur thei ani hem maya American ho pon an nei te chuang lawa an Lockheed C5 Galaxy hian KG noi khat singni sangni vel a phur thei bokani Boeing C-17 Globemaster 3 hian KG singsari sangsari zanga somvel a phur theia palina China siam jian Y20 kunpeng hi omin KG singruk sangruk vel chu du tokin a thlo pui thei bokani khawvela military transport aircraft siam chu lai mek zinga chuan Chinese te thlo na Y20 kunpeng chikhat Y20B hi arit le lian ber ani mekani mani luka Y20B siam chu thar som zette China in apak lai hlalak ti chu ani a hetia thlona siam chu sa a hu howa pak ti remo an taxiing emo alir ho emo hi elephant walk an ti nge ni US chu raldo le khawvel geopolitics control tumin langsar takin boi hle ma se China ero ngoi rengin Indona du mi lovin nakina khawvel ne thut tum ni om takin a chemek zela a che mai anilo a zuanin a zuang zok ani ome tuna hian China hian ramdangin an siam chu zat ai tam fe zokin Y20B hi a siam chuak le tamek ani Y20B danglam na langsar tak mai chu a engine hi ani anma ni siam WS20 turbofan engine pali a manga Y20 pa ngai kha chuan Russia siam engine a manga China hian jet engine lama po hmasawn hle ti hi alang chiang thei khop ani Y20B airframe mang hian YY20 aerial tanker le KZ 3000 AEW&C te an siam bokani apangai Y20 kha kumsang ni som paruk vela a service chana Y20 aya changkang fe zok hurrit thei fe zok le thok thui thei fe zok Y20B hi kumsang ni som ni pathum ma lak lu tanani a mania Y20B an siam zo somzet an sole ta ani tunma chuan transport 5 plate te zok
Y8 Y9 le Russia siam liusin True 76 a te China hi in hat ber thina tuna Y20B mang hi chuan sipai te mechanized units tele air defense system te engineering equipment le logistical supply poimo te chu thui tak taka an phur thei to anga sipai le ral thuam te po rangzokin an deploy thei dona atoi zongin China hi a hlau omsot don ti na ni chu disaster relief operation le non combatant evacuation mission na po atangkai hle tho ome China hian zian Y20 airframe hi zavel chu nei to a chi sang sang Y20A te Y20B te le Y20 te Y20A aerial tankers te po an nei bokani India hian Boeing C-17 Globemaster III transport plane som pakhat anei meka Lockheed Martin siam C-130J Super Hercules som pani Ilusin True 76 hi som ni don chun nei ma se pariat pakwavel bak aman tlak meu to lo an upalom lutuk ani ate deuh chi Dornier 228 hi som sari vel chu lakol ve bok Antonov AN 32 hi zachuang ala nei bok ani India hian Airbus C295 hi som nga paruk ne tum meka som paruk chu adong fel te ve ta bok ani India rama an siam ve ani hei hi chu ole kan du tok le ri photanga tuna kan han ngai thlak te kha pu Freddy VL siam aziak bok ani ngaihnawm min lo ti le ngei kan bai sei ani ngai thatu te hun nuam tak mangjoi zel turin du sakna kan hlan chewa lalpa mal som na po lodong zel ro u